Nipaingkoi raisi matijong ciklo surihini raingkoi rapho karagaung rai bostia rongalong ingdeng hini sakila festival ke pamanpon. Bangso ke pamanpon along lake ningkani sia long phongni e phong pamanpon lapen anpada bangso amai long karbi rong asar mate thi hekpen kra songa tum phansutami chopapon. Lapen anpada chopapon thulang Central Committee Difu KCS atuma phansutami chopapon pusina pachini dun. Lapen bangso jai meglong pregjam adimpen nang chitong dun East West Dimapur Golaghat District Kedai Kido atum lapen bukulia langhin dogmuka pen anstami pini la bangso Kirat Rai Mahasabha Festival along nang chitong dun. Anjota kali bangso mai long kiceng pen kijud mai cepahim phupon mai phu bhola rai lapen NB rai atum pen si mai japon lo. Lapen mai long aluhiet tum pen jumisen alam cithan cimungsi mai mesen pen pacun pon. Borjan pen berenteron report Time News Difu. Kiran Rai Mahasabha nikah ini ke cokolong alang litum kar bisutang song diri pia mai taralang sopan birta nang pia teng pen nil tum tarang dun pen thegong mesen sumta ami thang khe jutang jubat bangso khe jutang jubat pini ni tum da thegong jela sona thak karbia khe be chinglit khe pharo do bok ke an ai ke kleng ke dam puta ke thegong bangala filum ke kan thegong pen Kirat Rai bangso khe ta pi teng phang pen kacharap do po pini chini do sili tuma khe ta lapson do pi teng phang nang limen pachini pai ma pen ke kapsing ti dun mai pu ar bisutang la rai akhe tum same ke damtang tuning ingdeng pokeba isialong tarang solong alang tum nang dum lo cepate dum lo cepaklang dum alang tum khai ta inglong so khai na cepat sini dum so tha itu ta ade konso da tang tum kilomit kan paklang si pini le thata kilomit kan alang tum do bustame nili ikudam ke jong dam kang tum alang tum ta keteng ni dulu de karkli ka pijo hin bustame non mangke akurusara ba dure dulu te thekno moi rai hokolo moi অনুরোধ করে বিচাৰো যে তেওঁলোকে বৰ্তমান পূজাৰী নাটনি হোৱা যেন মই অনুভৱ কৰিছোঁ আজি দেখি পাইছোঁ তেওঁলোকে উমলামফেৰ পৰা আমন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ নিজৰ লোকেলটো বৰ্তমান নাই বুলি কৈছে কিন্তু থাকিলে বহুত ভাল হ'ল যাতে ভৱিষ্যতে আমি পূজাৰী বহুত সংখ্যক থকাটো দৰকাৰ কিয়নো আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান জনজাতি আমি জনসংখ্যাটো বাঢ়ি আহি আছে আমি ঠায়ে আমি প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে পূজাৰীবিলাক পূজা কৰা কেনেকা পূজা আগ দিব লাগে সেইটো শিক্ষা সকলোকে দিলে ভাল হয় বুলি মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সকলোৱেও এই পূজাটো কৰিব পাৰে তাৰ বাবে মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ নহ'লে আমি জাতিটো ভৱিষ্যতে যাতে বাঢ়ি যাব লাগে গতিকে আমি পূজাৰীও আমি বঢ়োৱাটো আমাৰ দৰকাৰ আছে বুলি মই ভাবোঁ মহাসভা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ উদ্যোগত দ্বিতীয়তম যিটো কিৰাত ৰাই ফেষ্টিভেল চাকেলা ফেষ্টিভেল আজি অনুষ্ঠিত হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ এই পবিত্ৰ কিৰাত ৰাই কালচাৰেল কমপ্লেক্সত কাৰাগাঁও এক্সট্ৰিম নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ কাৰাগাঁও ৰাই বস্তুত এই কিৰাত ৰাই চাকেলা ফেষ্টিভেলত আমি উপস্থিত হয় বা এই উৎসৱত উপস্থিত হৈ আমি অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ যে কিৰাত ৰাইসকলে আদিম যুগত তেখেতসকলৰ বৰ্ষ বাৰ্ষিকী বা তেখেতসকলে more than 5085 years ago সিহঁতৰ হিষ্ট্ৰিকেল কালচাৰেল স্পিৰিচুৱেল ইতিহাস আছে সেই অনুসৰি তেখেতসকলে পূৰ্বপুৰুষক
যাক কাৰ্বি ভাষাক আমি কম আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বা আমাৰ তিৰিম আমাক জন্মদাতা আমাৰ যিবিলাক আমাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সমাজৰ ছিষ্টেম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এই মানে কাৰ্বিৰ যেনেকা নেচাৰেল ৱৰ্শ্বিপ আছে ৰায় সমাজৰো নেচাৰেল ৱৰ্শ্বিপ নেচাৰ কাৰণে ভগৱান মানিখিনি চলা যিটো পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাৰ এটা অংশ হিচাপে এই চাকেলা কৰে সিহঁতে আৰু চাকেলা দুইটা ভাগত অলপ আগত জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৈছে দুইটা ভাগত বিভক্ত কৰিছে এটা চাকেলা কৰে খেতি কৰা সময়ত যাক কাৰ্বিসকলে বতৰ কিশোৰ হিচাপে মানে আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে খেতি বাতি উঠাইখিনি খেতি আমাৰ ভাল হৈছে প্ৰাকৃতিক আমি ধন্যবাদ দিবলৈ কাৰণে আমি যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰোঁ কাৰ্বিসকলে হাচাকে কাণ কৰে তেনেধৰণৰ ৰাইসকলেও খেতি কৰা সময় আৰু খেতি উঠোৱা পাছত যিটো আৰম্ভ কৰে সেইটো আৰম্ভ কৰে লাচি লাবাংশ ৰাইতুম Karbi Anglong kedua Kirat Rai Mahasabha Tumpen Patir Bipon si Indeng ini tak Sakewa jitu Sakela festival atum organize lo tak East Karbi Anglong Rai Karagaon Rai Arong Sorong Supilo melatum isia dim aklong ta thik delo Rai Kirat Rai kompleks puason si kedamtang ningkan pensi alang litum dak patir pipon lo mesen pen pacun lo raya khayang bong kaprek akhai do patirim do labangso tirim doan phan kemang ponsi jingdup ponsi alang litum phusar phisar pirthe ge hache cheng pen piniar nianta tirim phan ingdup pon nangji pu kemang ponsi raya khai doan dak Karbi Anglong West Karbi Anglong Nagaland lapen Punat Golaghat part of Golaghat rai tum chingrum si pinida ingdeng ini latum sakela program pacun ponlo lasi labangso program long alang litum pusar pisar tum phan chingdup pamesi alang litum chingdup bomdhu koson si ekhai elam iki Indeng sumpot lapen jutang jubat mesen pen khaibari mason dujima ako pindeng sumpot koson si pacanjima labang soalam singwai singsai pon nilitum phanta dak tang phapon lo nilitum Karbi Anglong kaprek song phanta phapon lo nilitum ta dak Nepali Literary and Cultural Forum Nepali Sahitya तथा सांस्कृतिक मंच को सेंट्रल कमिटी आइंटेन मिलिता दा दोदुन लो एक दिन लोंग लो मेसेन पेन alang litum pacun lasi evangji arnianta alang litum dak kedobarim akhai doan rival sakhai bikhe koi karbi akhai long ke chinglit nilipinangan hormu theklo laso sakela festival ta dak lunlam lapen torkli chophejo ba tirim phan kangduk aron bongkrok pencenglok la horpo hormai NC alang litum chingduk pon kasi ki chinglit do non ke bangji arnianta alang litum la karbi pen raya khayang bong ki chinglit hormuan latum cethan chimung ponsi ke bangji arnian raya khaya jutang jubat indeng sumpot nim rokom kadu kabe mesen pen klemponji phan la Kirat Rai Mahasabha Karbi Anglong district pen japonji kusi niling thelo lapen nang litum pinilusuni dak do pensi labangso second angdeng ini angdeng Kirat Rai Sakela Festival pacunji phan nang litum cepatuk pot nang litum media korte doan tum phanta nang litum phan kardom pajirlo nang litum ke bangji arnianta arada farman ke klaim ke damlong arnam arni akhir juni nang litum long padu bernang tapen Kirat Rai tumlong ta
arnam arni akhir jume dosi alang litung kingdom sugor nim rokom kadu kabe kebang ji arnianta klem pameji dam pameji bhan alang akhir jume dosi tum hoi kadu kabe dak cetong sar pun kan kadong dosi bilang bong krok bangso kian ini hidup pisung man ini nasonda na tum yan la tum nili theklong ke la tum akemi dhuta bong krok en to se nim rokom jeneba adamasar dhuta la tum bong krok en ako kithi ke jang dhuta la tum bong krok en pusi alang li tum nang ithan la tirim kang duk dhu jong si bong krok en lote kithi ke jang dhuta en ako la tum bia baru adamasar ke claim dhuta bong krok la tum en basi la bong krok ke arleng tum kosona bong krok me en la tum ta la som thota bong krok si en basi ajaka nim rokom karbi akhai pen ke chinglit do da kedam tangan ingkan ingdeng isi dhuta karbi cultural society karbi kurusar amai karbi kurko amai tum ta dak nang cetong dun alang li tum pen ta cingki cetan lo ini ta karbi cultural society central committee yang bang pi dak do cetong sa basi raya khai long ke karbi pen ke chinglit alam dado pinangan nili thegre la pen la nim rokom ke ongdung ki chinglit do muthe alam the mokha alamet mokha kaprek sita ka chinglit ke arlenga khai pen pinangana karbi khai pen chinglit nili theklong anteng ke dak bang surini sose armudo athe dak east karbi anglong pen ke dipu pen chenglok abu kulia abu hawar pen tawa west karbi anglong pen ta ongdung ke wangune sita representative hisab hapu pen tawa la pen dak tepok ke Nagaland pen wang Dimapur pen la pen Punat Golaghat district Surupothar Uriam Ghat la sopat pen wang pinangan do armu bang surini sesedo la pen alangli tum ke pha teng pen ongdung la nim rokom culture ahin cepaduga organization tuman ke dak asong doan ke dak cetong sini li theklong si alang litum long cetu do pinangan asong tum si alang li program ke pini mesen pen kichu na son si theklong nilimen ke tilok rizal nilihem ke dokmoka karbi anglong PR2 la nili fan ke alang litum guest of honor ason sinang ha nili ke klembom ke Nepali Literary and Cultural Forum Central Committee law nili Assistant General Secretary NLCF ku shortcut ke in short ke NLCF ku siku NLCF guest hisab se representation hisab se nili alang litum kirat rai mahasabha karbi anglong district committee ka asila swateng sini kita ketong dulu र म त खास गरेर के त कार्यक्रम गराउँछ मेरो भाइहरूले जाति भाइहरू किराँत राई महासभाका साथीहरूले मतलब मुद्दुमै गर्ने मुद्दुम भनेको जुनसुकैले जानेको हुन्न यो लगभग आजको जमानामा यहाँदेखि अल आसाम सिक्किम दार्जिलिङ भुटानदेखि लिएर नेपालसम्म जाँदा पनि मैले जतिको अनुभव भएको अहिलेसम्म भेट भएको छैन म आजभन्दा 3 दिन अगाडि पनि यस्तै इन्भाइट गरेर म गएको थिएँ र मैले जति मुद्दुम गर्ने साथीहरू बुढापाकाहरू भेट्दिनँ त्यस कारणले गर्दा सायद मैले जानेको जति जानेको रहेनछ कि थियो मतलब बुढापाकाहरू जति पनि थियो मरेर गइसके छोरा नातिहरूले अब नजानेपछि त अब एक खाले मैले जति जानेको रहेनछ भन्ने अनुभव भयो र यसलाई अब हामीले एउटा किताबमा छपाउने सरसल्लाह पनि कमिटीहरूले दिँदैछ यो पनि गर्नु बहुत जरुरी छ र यो कस्तो भाषा हुन्छ भन्ने यो राई भाषा पनि हैन यो परम्परा हाम्रो किराँतहरूको भाषा अघि मैले जो गाएको त्यो किराँतहरूको गीत हो त्यो भगवानको पालोको गीत हो त्यो जुन कसैले जान्दैन र त्यो मैले गाइदिएको र सिली नाच्ने एउटा ठिकै हो सिली नाच्छ त्यो त्यसको विभिन्न कथा कहानी छ र म त मुद्दुम गर्छु मुद्दुममा के परम्पराको कथा एउटा हिस्टोरिकल नै होला सायद मुद्दुम भनेको एउटा हिस्ट्री हो एकदम पहिला पुरानो हिस्ट्री भगवानको पालोको कथा ल्याउने र त्यही मुद्दुम गर्नेलाई नै मुद्दुम भन्छ र मलाई सबैले बोलाउँछ र म जहाँ पनि पुग्छु र यसरी भाषामा सबै असमिज भाषामा बोल्नु नसके तापनि मैले छोटकारीमा हजुरहरूलाई यति नै मैले वक्तव्य दिएँ जनाइदियो भने सेवानी कार्डम नमस्कार আজি 21 ডিসেম্বৰ
2025 আমাৰ কিৰাত ৰাই মাহবাই পাতিছে আমাৰ এইটো সেকেন্ড উধৌলি চাকেলা ফেষ্টিভেল that is called second উধৌলি চাকেলা ফেষ্টিভেল আৰু আমি আমাৰ কিৰাত বৰ্ষ যোনটো হয় ইয়াৰ কিৰাত ইয়াৰটো 5085 ইয়ালে ডং কয় এই বছৰটো এইটো আৰু আজি আমি যোনটো পাতিছে এইটো ফেষ্টিভেলটোৰ নাম হৈছে উধৌলি Sakewa Festival or Sakela Festival that is called which is actually this festival falls in the months of December and in the months of April last and May 1st and on the month of April last and May 1st that is called Uboli Sakewa Festival that is we have already done and this is the Udoli and this festival is mainly organized during the season of cultivations and after cultivation and this festival Sakela Udoli we are celebrating here in Kirat Rai complex Kanagaon Rai Basti Karbi Anglong near Dimapur and we are holding this festival for a one-day program and we have invited our various organizations along with KCS and GDC chairman along with others cultural associations from Karbi Anglong and we have our priest in English we call a priest and in Karbi we call a cruiser and in Rai language we call him Mangpa or Nakchung. So আজি আমি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈ গ'ল আৰু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ সবে আমাৰ কিৰাত ৰাই ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ আৰু আমাৰ গেষ্টসকল আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাইজ সকল